Ya fatalvatu nei ya fir swafa manu malo Yesu Kristo malo le sefunuia malo foi la ma talo fatu le tino la tela Kristo mashe ya wona le tuo lo fa penaona la fonga mai mo mai foi lumo pera tu langi lo tui materiolo wala le te wala ngai no le upo le tua talo fatu le swafa va pele o Yesu Tato por kalame fa popo ile nei foi va yaso o le moli o le apa bi ile tua ma lo le nga lu ma lo foi va le o fai o mai foi nei va yaso ia ile lo fa mele le o le tua tu mau le so ni mai o le tua tu mau foi le anga le o le tua i lo so fua mo le yola tato toi fa sanga ia i ku manua le ku mala ia le tua ya paptai foi faptoi le onanga le latte studio ya mo le mfai ona langa wina mfa wina tanto por kalame ba yaste tasi ngate leo le Global Kingdom TV channel ya lo fa penao no fai paanga ya mai lato uma lo manto tu fatasi awa lava le tala le yo le malo le malama ni ile tua ya tono le afa penao na fai setalo tatua nga e foi na ia nei tono lupo le tua maua se fan manga fale nganga mai le fionga le tua tom te wina lo se fua foi natu ia o so foi fa penao na nga i le tua ia ole a fai talo tama fam wina lo swafa foi ante oile biinga foi ante oile fa manu mal fa ne tanga ana le se no la wafio ele aulia mai mato uma le ne fiafi e ono lo walofa tu noa malo fa pale mai male lofa muti vale o la wafio tele tu la fo inal tangata talo ile nei po amatamela wafio fa u fo il me afanga wenga fetalayo ya la upu fa wina ya fe loto mafinangalo tangata e lau upu moni yang ausia le amor kolonga ia tu saoloto ia faola se nganga fa pula fa malo sia se tangata ia silio na me uma ia fa mautuina tangata I lof na ngalo e peo le autu ile ne fiafi ma to fa penao na fa taita ma I lo le lei malo manatu mai ono Yesu amen amen ia le tua ia toi fatalo fatu tanto por kalame ne fiafi I wompa anga por kalame multa ia ma fa penao no ma to lima fatasi wali tala late tono lo aven famianga le upo le tua I la usava linga lo wola auna le ola fa ngaina tono la lo wainga tono lo falfenga wenga ia ola usava linga oil tangata o ina ia e mai se o tanto wola fa ngaina I le aingo le tua ia bi ia le li malo le pa malosi tanto tu na watu ilunga God's will right place versus wrong place o le finangalo le tua ai taula ia nga ile me tonu e te tawono tayai male me le te tawono tayai so e ila lo nei tu le lei malo nei tu le lei o le afa mafa I fa so il ne viafi the positive side and the negative side in as far as God's word is concerned o le le taua ye tato le nga ye se si mea e taua ile sabalinga tangata o ye ile nei le rolangi o le finangalo le tua moia o le finangalo le tua mo oil tangata totasi o le finangalo le tua mo o lua le ungali o le finangalo le tua mo tangata ngalulue ile ainga o le tua finangalo le tua mo tangata fai pisinisi tangata fai ngaluenga po le malo po company po fala protonga tu moti o le mea lava I tangata o inae o lo mauti noa o lo tala noa mai le tuspaia
e aona iloa i le tangata le finangalo le atua mo ia. Amen. Le lai tāua e le fiafi. O le au maia se fosfoitau e soso ni maia i ta upu whapena ona whatanga le nganga o le atua e whetalai ma momoli atu lona finangalo e au mai le tusi o le momoko inito lona mata upu e se fulu ma le ono au lona foi upu e valu ma le foi upu e iva. Amen. Taua tele ia i tātou ia le upo le atua e whai malafua na i lo o langona o tangata. E taua tele le upo le atua o na e le fesuisu iai le upo le atua pe o tangata e fesuisu iai. O na langona fesuisu iai lo na mavufau, fesuisu iai lo na loto, mawhai unga whai al tangata e whautai le upo le atua wa tā mau, manino, tonu, ma whapena ona ta tawil tangata ona fua iai lona o langa. Ua ta ua o le fua whatautau. Le upu le atua e tapa sa ai le o langa o le tangata. Au lela ua filfilia ia le momoko inito. Tusia Paulo ia korinito le kalesia. Fai mai le fionga le atua. Ai o te no fopea i Efeso se i o i le Pentekoso. Aua ua whaavanoa mo au le whaitotoa lau tele. Mo le male matua o ngā. E toa tele foi o e whatu yese. But I will stay on at Ephesus until Pentecost, because a great door for effective work has opened to me, and there are many who oppose me. Tauala ole, fosfoitau lea. Olo i totonu ole, sio manga o fosfoitau ile mataupu le valu. E fasino i le tapena ai o le malanga le apostolo e alu i Efeso le i Korinito le kalesia. Man famo e moe atau nuu atu i Korinito. Ma le kalesia lo no fatatalo mtapua im fatatali mai. E fatapena ma fataoso la ato foa i e fia ave i Yerusalema i le kalesia tina. So lo tonu la le fosfoitau lea. Il si o manga o fosfoitau e fasino le foai. Fasino le metau o le foai o le loto fuatieifo. Le foai o le loto malie. Le faa penao na fai loa i o le mana tunatu le kalesia o Korinito. I le mana onga tele o lo i totono le kalesia Yerusalema. Au lela e mo le apostolo e fiatau nui i Korinito ma mafuta atu i le kalesia. Ma fia whapenao na yeise teimi umi e whatanga i le atua. Se i o lato mafuta ai. Po le alava le teimi whatanga i le atua no to iai leo le whaawawina o le malanga. Ma na i o fuafuanga. Nal me tatou te maua mai o tangata e fuafua fatasi ma le atua. O le apostolo o lo fuafua fatasi ma le atua. E le upu na e whao ngai e le apostolo i totonu o le mata upu lea. E matua whapenao na taua. Ina ia whapenao na tapena ai lo na luatu. O ai la tou e whapenao na o la tou malilie. A vea le sosani. O la tou na o lo tuatu i le kalesia le pule la tou te filifilia ai. Na te le whao ngaina lo na pule wha apostolo. E na ia tuua le avanoa i taitai ma le awhainga ruenga ma le kalesia. La tou te whaial whai unga o lea vaenga. Lea ngai whawai i le loto fuateifo. Loto fia, loto fia fai mea lelei. Loto e manatu e taliatu i le mana onga o loo i le tasi tu tino le tino keriso. Yerusalema. Haleluya.
Au lea la ta ua lea ngā tātou whaitaua tuso Korinito. E mo mia whoi ono tātou whaitaua tuso ngā ruenga e whasino i le no whuanga tonu le whai mai paulo i le Korinito mtabu suma le ono. A o iai o ia e feso longo winga o e feso lea na tusi mai em tusi. Whai mai, ua tatala e lea tua se whaito toa tele. Ai o lo iai ma whawhita auli. O lo iai whaingata, o lo iai whete na inga, i manatu maloto tangata, o lo whatu i ese fo tangata i ante ia. Ai o le tāu o le autu i pol nei, finangalo le atua. Mali mea sao e te tauona iai, mali mea e le te tauona iai, e te mea manatu o tangata o le, no whanga tonu e te tauona iai o lo iai to a filemu. O lo iai le solo le nei, o manatu ia mamomo o ngai o sos tangata. O nei le manao tangata i swawhita auli, e sao. E le fia e le taunga mali e le whalongo ma le vaai e le tangata, se mea e fia iai ma se fete na inga. E le talia le leia e tangata. Ona i le manatu lava le tangata ia, a whai e iai le filemu, e iai le novolelei, e iai le toa, o i nā tonu aolo iai finangalo le atua. Ai a tātou tutilo lai le upo le atua, o i nā tātou te iloa ai, le mea tonu e te tauona iai tangata, i le finangalo le atua. Haleluia! Le ala vārtai, le angol tuspaia o le ala fua o onga tonu uma, o le tuspaia o le ala fua o whai unga tonu i le mea e te tauona e iai e tusa male finangalo le atua. Haleluia! Le lopo fete na i tono lo wainga, ma le lua ununga lii po matua foi ma whanau. Ai o te whaiatu ia te o e tusa male upua le atua lea, o le nā lava e sao le mea nai te iai. O nai te i le ununga lii. O lo tolua le na, o lo wainga le na, o lo whanau le na, o lo whasinomanga le na, o lo tofi le na, o nai te le finangalo le atua. Haleluia! Le la ta ua i le anga o le tusio ngā ruenga. O lo o molitino mai ai le ta ua o le langona sa i le apostolo e peio na tata longo i ana tusi na tusi atuai i e kalesia o le ua i e kalesia, ma tusi atuai foi i le auso apostolo taipei o Timoteo Matito, ato ai matusi sa whapenao na tusi atuai isi tangata te totasi taipei o Filemoni. E whapenao na momoli atuai o na langona e lima teiteina le upo le atua. Ma le finangalo tonu o le atua wa whailoa ia te ia leo wa wha upu atu i se tusi. Le ala tātou te iloa i il tusi o ngā ruenga pēe sua ia i le mta upu e lua sifuru wha teiteinga. Ono le mata upu le lua sifuru lo tala noi whilo inga paulo ma to ina o le kalesia i Efeso. Ma olo na toe teimi lea e tusa i male maua tusi o ngā ruenga na toe whilo e ilanto e le toe yese isteimi. Whai mai tau po lua sifuru whai upu e sifuru male iwa. Wauto wiloa sumare valu wauto wiloa taru le aso na o whato a sawa i Asia. Na o au auna i le lii ma le loto ma walalo lava. Ma le malingi tele o loi mata. Ma whao so songa na o ia te au. Ono le tau puri pulenga a iutaia. Ma lo ule ina tia se mea o ngā. Ina ne i le whailo atu. Ma o atu ia te utou i lumo le nuu. Ato a foi ma le fale o molitino ia iutaia o molitino ia iutaia ato a maeleni le salamo i le atua ma le whātua i lo tātou alio Iesu Keriso whauta foi o te alua tu nei ua tino u le loto i Jerusalema o te leiloa sa mea o mai a te au i le mea. Nao le nei,
o loo molitino mai e le nganga paia i le ai ma le ai o loo whapea mai. Ua whatari mai no noanga ma pua ngā i a te au. Au te le manatua se tasi mea o loo lava o la foi o te le nau i ai se yo wha uma loo momoe male oli a toa ma le whaiva ua maua mai le li o Yesu. O te moli tino atu le tala le lei o le lofa tu noa o le atua. Lua sumalima whauta nei foi o au nei wa uwiloa. E le to i loa lava o umata e o tau uma sa o whearua iai. Ma tā lai le malo le atua. O lea o te tau tino atua ia te utou le nei la vaso. O te mama u i le toto tangata uma. A wawa o le nā tia se mea. Ina ne i le whailo atu ia te utou. Le fina ngā lo uma o le atua. Wai wa ai e i la ngona le apostolo. O lo o Sofia e le nganga pa ia o le atua. E whape nao na lo o yeilo na loto i lana te inga. E le i manatu e nā tia se mea. E le i manatu mo ia. E na manatu ina ia whasoa le fina ngā lo uma o le atua. The whole counsel of God. Le fina ngā lo uma o le atua sa ia Paulo. O lea, o le tus pa ia. O tusi e tolu iwa o le whenga inga tuai. O lana tus pa ia na sa iai, whenga inga tuai. Teimina e le tu ua i tu tono le kanone tusi ia e lua fitu e te ua le whenga inga fau. A o upu ia o lo tau tino ai le apostolo ma whailoa. O lo whatali mai pua ngā ia te. Ma whapenao na whatali mai. Mea i le taunga malia i wa i le tangata. A le i solo muli ai le apostolo. Whai mai le upo le atua, le lau mei lalo le whai upo e tolu sifuru ma tolu tas. Wha mai, e tupu mai foia te utou lava tangata. E tau tala mai mea whapio pio. E whetoso ese ai le au soo ia muli ia i lantou. O le mea lea, ia o tau mātaala ai, ina ia manatu e tolu tausanga, o te le i mapu ai le pō, ma le ao i lo wapo po i atu, ma le loi mata i tangata taito tasi. Whailoe le apostolo ia awa onga e se o le awhaseina i tangata. Ivea, e veso. Ai o lo whailoa mai foi le apostolo. Le umi sa umaua i Efeso no le finangalo atoa le atua ia o ina ai tangata taito atas. Haleluia. Finangalo atoa le atua. Au le lau tato iloa. Pe iona fai mai paulo i. O le au nofo ia i Efeso se ia ulia Pentekosto. Le anga watatala i le atua se fai tutoa tele. Au le vai atu. O lo tele whawhita uli o lo whapenaona o mai whatasi ma le whaitotoa e te tala i le atua. Haleluia. Lela tāua ia te tātou i le whiawhine. O le whinangalo le atua. Ia whapenaona o tātou i loa ai. E le tū mau pēa i se me tau o se toa. Mas file mu. Comfort. There will always be difficulties and challenges, ups and downs, if you are at God's will, the center of God's purpose for your life. Ole ai fetena inga. Ole ai le fatu yese mai a te oe. Le tangata wa bala awe le atua. Le tangata ua tu ia ia le atua le fe awe a ai tangata. Ave le kalesio Efeso. E moa ena na tolu le lei tausanga a ato o nofa ia Paulo i Efeso. Haleluia. Te mia e fia wese tangata. Oil na tangata faulaina, oil na tangata wabala awe le atua. E tupu lova vita uli. E sola. Ma ue fape eifo. E leo finangalo na o le atua.
tau whamawai tangata, fulitua tangata, tusi lima tangata aisia, lenga wa yelfte ngaina, ai whai mai leo po le tua, ua tatala i le tua le whai toa tele i e veso, ai o loo whapenao na taua i le apostolo, ua toa tele i la tou loo whapenao na whatu yese. But he was at the center of the will of God. Ata tau tutilo fo ila ngia o ngā mai tono tuspa ia. Whapenao ma le teimi o whatawhea nu. Ua pasi i teimi na tatau ai ona toe fo'i mai le toa tele o Israelu sai Perisia. I le vai tau na whatawhea ila tau wa atoa fitus futau sanga. Ai panga lea sa no nofo per toa tele. E le toe fia fo'i Jerusalema. Lela e o mai lau ngā tupulanga o lo iei e seta. O lo no nofo per toa tele i totono Perisia o temina ua pasi vitus fulu. O tausanga laua iei toa tele na mua atu i Jerusalema. Ao lea no nofo per toa tele i. Ao lea le taua sa tupu i whawhita au li tupu i whitena inga. O lea le mena o ia Israelu i le teimilea. Na whape nao na fua le tangata e whape nao na whasiotia o tangata Israel. Haman o Amanu na ia whawhau la au e ta sisi ai ua se tulou o tangata Israel. Ai amata mai ai ai la tou o lo totonu o le palace al tupu. Tangata excessi tupu. Tangata e whapenao na iei teimi e whesota i atu ai tangata maururungu o le malo. O tangata o le nuos o Israel. The Jews. Alean men tupu. Wheta laile atua e whaui atu ia Morotekai. Nai tusio e seta. Pea whapenao na ta su e le upu le atua. Fai mai le fionga le atua. I le tusio e seta. E seta lo na mata upu e wha. E seta lo na mata upu e wha. A olona foi upu e se fulu malfa. E seta lona mta upu e fa. Lela foi tau atua le fa Britania. Fa penaona foi ngofie motato. O le upu lea a Morotekai na fa penaona. For if you remain silent at this time, relief and deliverance will arise for the Jews from another place, and you and your father's house will perish. And who knows whether you have not attained royalty for such a time as this? Fai mai a whapenao na e no whai e seta. E whapenao na ta pena e le atua le whaorotanga mai se isi mea. Lean mena e whai loa e le tangata o le atua ia e seta. Mana o le atua e whai loa ia e seta. Wa laio na tua e le atua e le tofinga le na. Ona iai le me mana o le atua e whaonga ia yoe. Aia e le aveo lailo tangata. E le whapenao na no fa ia fina ngalo le tua pe muta pe fa le tono e fina ngalo le tua e to erase le tua le stangata e fa pe na ona sauni e fa o ngama o fatu lo na tangata i le tua e fa tau no fina ngalo le tua au lele a batu le lui a batu le fa malosi a batu le fa manatu a batu tu le upu tu sao Morotekai ya eseta. For such a time as this, i le taimi whapene ua whatulai oe. E whai mamasiofo i le tupo o Xerxes i le taimi lea. Aretaseta o oe lea ua whapenao na whatanga i le atua mwhatulai e le atua. Nei lopo o nai te tau tintilo. A meo lisu tangata e manao le atua e whaonga. A meo to ina la lei o.
a meo le fine la, a meo le tangata na yo tafa. E te lo, oe tonu al tangata manaule tu e whaonga, a watu tilo ilo whatawa, a watu whape ifoa, e sili ifoa alis tangata, aiona o lana mea lofa, aiola na taleni, aiola na tautala, aiolo na poto whaal tangata, aio sana whailonga, e ai, o e tonu ale nae whetalai atua ile atua, e manao e whaonga oe, leanga e le whaavanoa lo tangata, ile atua e whaonga ine le atua e au mai ai le whaolatanga yon tangata, o le a whatulai e le atua le tangata, someone that is available, someone that trusts the Lord, someone that is loyal to God, someone that is faithful to the Lord, someone that is faithful enough to say, yes, Lord, here I am. Send me, use me. Hallelujah. E manao le tua e whaonga oe. Tei pei foi la o le apostolo Paulo. Au le tatou tutilo i fe au ma le whamanatu ma le whamalosi mo tatou lea viafi. Sa o le mesa iei seta. Esther was at the right place at the right time. Ai sa iai fete na inga. Sa iai le tau lama lama ma le fau leanga na whaie Hamanu. Ia te ia a wai o ia ia. To e iu iai le nu antoa o Israelu. Lai to tono Peresia i le taimi lea. But God was at work for the good of those who love the Lord. God is at work. E teime le fia i el tangata, e teime fatua i el tangata, e teime fapenao na no fwa i el tangata. Ma manatu i fai tangata, ai longa e whaonga ina o i ele tua. Ai longa e aonga au i le tua, ai longa le teime le nei o le tua. No, this is God's time. According to the book of Esther, i le tūlanga ma le avanoa ma le teimi wa iei e seta. I le tū tau matau al tupu o le teimi tonu ale nao le tua le tioa. Sao le upua Yesu i nai le Ioane mata upua fitu. Ma was teimi e baitau ye. Now atu o na uso, his half brothers. Ma fai atu ya te ye Yesu. A fai e te mwhia manao e whai loa o i le larala. Se o ta tau o na e halu le teimi le nei e whai lo atu. Ai fai atu Yesu. Le ai ele i o mai lo teimi. Ai moutou, e whetau ia te ni uma moutou. Whai mai lea, o na o leo i lantou, i le fale o lea tua i le aso lea. Ai whate ia i lantou i na wa afa le teimi o le tau saminga leo fale atanga. Nong wingo leo ngā kongo le vai aso. Ai wa aia wa tu Yesu i le manu wa o le upo lea tua. Lea o onga nei tatou te maua mai nā ia Yesu. O le atua i ailo na taimi. A o tangata lea ua i aile vana aua le atua ua ia te ia le upo le atua ua ia te ia le tofia le atua. E whetau ia le taimi moe. E whetau ia taimi uma. Menga e leona le no whai tatou por kalame lea. Wa yaso te tasi alanga le upo le atua. Aisia, leanga ua i tatou iai le si ui o aso e ngatai. E leo toe umi se teimi mo tangata e to tofu a tangata i se oli ia sauma. Leanga e feoti a tangata ia sauma. So se tafa le rangi le te maita wina le melea e feoti a tangata e whananau mai tangata ia so te tas a o le facilite le fea e whapenao na tula i e tatou tangata o le atua o lo iai le tali i whawhita auli. I le leiloa e le lalolangi o le finangalo a toa o le atua. A o tātou le o tātou lima le finangalo a toa o le atua. To us, the church today and the people of God, this is the whole counsel of God. From Genesis to Revelation, o resili, o e tau fiofi po e tu lai e langa ma batu ma whaatala le leia le lalolangi. O lo a ngai se oli e sauma. But we have all the opportunity and the time for us
is exactly right. Leto Yesu hatatani. Leto Yesu sema se manatu ai longa o le finangalo leo le tua mo le temile. Awete fua ina la va ai le fa vitauli. Wa va ai le mena taula ai le va ai le apostolo Paulo. Na taula la na va ai ile fa toto a watatala ile tua. Ma fua mai le anga o le taula la na va ai le tua. Ai le taula la na va ai va vitauli. Vai, menga la iona nofo le apostolo e verso. Ele ono le fa vitauli na taula ila na vai. E na taula ila na vai le tua fai lo me le tua. O le fai koa nanga. Haleluya. Ke longa Samoa. Ele malama ile tua. E nate le lo le fai to tele e fai mai o le fai to tele ua tatala ele tua. Haleluya. Ata tu tiro voi le sfata tainga ma wastai me fai tau ai o lo tusio ngā luenga. Tau tia al fau ngā ine le tua o Filipo i to tono Samaria. Il mta upe valu al tusio ngā luenga. Ai o atu lalo i le foi upe lua suma le ono fa solo ngā il fasfuru. O i naolo tato va ai le fai loa i le tua ia teia. E fa penao na alui oi le ala. E fa penao na fekta iai ma le eunuka mai ai tiope. Fai mai la fatoa foi mai ai lunga i o Yerusalema sa alu e tapua. Me tonua le o tangata e alu le lotu ai le lopo ai le tapua ye. Le sa le eunuka lea. E foi mai le lotu. E foi mai Yerusalema i le fale o le atua. Sa alu e tapuai. Ai le malama i wingo o le feau o le tuse o Isaia. E vasino ia Yesu. Le e feta iai la uama Filipo i le ala. Ai valongo atu o le fai tau tuse o Isaia. E vasino ia Yesu. Malona maliu i lunga na sa tauro. Ai fai mai o na fai atu la ia leo leo. E malama i mea ngainga. E fai mai leo nuka i lea. Se fa malama mai ai atia. Fa pupul tala. Na i ul fa manga na fa ngā i le tua. Filipo le mea whenga luenga. I le telitonu o le eunuka. Ma le fa tua o le eunuka. Na salamo ai le eunuka. Matalia le li o le ola. Le tamai ma moe le fai mai. Na vatu i o i le fata. E le iaiso na leo. E sele lo na fufulu. Ai sa fa penao na fa malama e Filipo. O le tangata e refer i tamai ma moe lea. O le atua e refer i tamai ma moe lea. O i o le faola. O ia na sawe la veai o le unuka. O ia na sawe au mai le malama ia te o le unuka te vai tau tuspa ia. E te le pula o mata. A o lela na fa malama i leo ona le atua sa iai le nganga o le atua sa le leila na whalongo i le nganga pa ia malanteitainga uma salamota lia le lio le ola fa mai na papatiso loa i le vai i ngā i tafatafo le ala e le i whakarikali ale unuka ma Filipo se i whapenao na potopoto le kalesia ai na usita ia le upo le atua e Filipo ma whalongo atua i le unuka i le ai e te tau mea tonu uma e te tau no tatou staia mea tuluma. Le ropenga o lo fatuatua ia Yesu me faola inga ke le baptiso. A vai te le baptiso. Tal baptiso e. Le anga o le polo inga na Yesu Keriso. A Yesu tangata e vao ia ina le melea e le te tau na vai. E te le ustai le upole tua. E te le ustai le polo inga le ulo le kalesia. Haleluya. Lea la iona taua ia tātou, lea ngā le upu na Yesu o i la tau mai wapenao na salamo, maliliu, matalia, tala lei baptiso, i le suafal tama, le alo, ma le nganga paia. Ma whaso i la tau, au lea taua ia tātou, le tangata sa wapenao na whatanga le nganga o le tua e te ina o ia. God's will for your life often reveals through open doors that God use you.
e whaalia lo iai le finangalo le atua, i whaitotoa e te tala e le atua mo oe, a o whē te tauana e maua mai ai le whaatino mangalna, pe a taula lau wa ai le atua, ai leo whawhitauli ma mea white na i e tangata i le wām tangata. Ona whapula le atua i a te oe le whaitoa a wā le tala le leia kemiso. Amen? Lele taua i ai tanto. Le mea te tauana o tanto i ai. Rightful place concerning the will of God. And the wrong place outside of the will of God. Hallelujah. Lele taua i ai tanto. Tanto mai a foi la ia leo le isi au na le tua. Na lue a matau na tia e pao Jerusalem. Nehemiah was a governor to the people of Judah in Jerusalem. Ele foi mo fia foi nga luenga le au na. Ai peta. Foi mai le o le tua. Na iai ia tangata sa whapenao na whatu ese ia te ia. Sanapalata Matovia. O tangata ia mai isi tu a inga ele o Israel. O tangata ese. O le no foia ele o Jerusalema. Ai whai mai le upo le tua. Ele i no fwa iai ia Nehemiah. Na whawau lava le ngā ruenga le tua. So whai tawina le Nehemiah e wha. Ese le manga ia. O le whai tautus pa ia le ngai. Whai mai ia Paulo ia Roma e tupu. Ai wha tua tua. Ele tau longolongo. Hallelujah. Whai mai le whio ngā le tua whai momua. Ua whalongo e Sanepalata. Ua mātou a tiarpa. Ona ita leo ia. Ua matuati ngā lava. Ua ia tauemu fo ia sayuta. Ma whai atu i luma o na uso. Ma leitu taua a Samaria ua whape atu seal mea o whaia e ia tangata vai o sayuta pe tu wai pea ea i lātou te whai taulanga ea lātou te whaamu ea i le aso e tasi whauma ea i le aso e tasi lātou te toe atina e ea maa ai whaupuenga o taota ua susunuina sai iai mai o Tovia o lo sa amuni ua whai mai foi o ia o le mea lava wa lātou atia e alua e iai se alope na te soloia lo lātou pamaa vaila i le liliu al tangata o le atua e le i whalongo i upu ia na ia langona leo tangata ia a ofena liliu wai ia Nehemiah fai mai voi upe wha lo mātou watuai ie wha fonga mai a waolo inosia i mātou ina ie wha foi atu lo lātou wha luma mai luma o lātou ulu ia tu ina atu i lātou ia vetea i le nuu na tāwhea iai awane i ufiufitia fo i lo lātou angaleanga. Awa fo i nei sole i share i o lātou luma lo lātou angasala. Awa wa lātou whalili mai luma o e a tial pa. Te whaitau e whangate le iwa taua. Whamai, wa mātou wa tial pa. Ua whesotai fo i le pa uma e o i lona vailu angalemu. Awa sa loto lava le nuu i le ngaruenga. Ua whalongo e Sanepalata, Matovia, matangata Rapi, Masamoni, matangata Asetota, ua sanga tia e pea pa o Jerusalema. Awa wa amata o na malu o mea na soloa o na tupu tele ailea o lo lātou ita. Matau pule fatasi lātou uma. E si i mai le taua Jerusalema, ma whaoo i ai se malaia. A ua mātou tatalo atu i lo mātou atua, ma mātou tō fia nise leo i a te i lātou i lea ao a toa ma le pō ona o i lātou. Hallelujah.
ai ai se si mea e tātou te iloa ai o lo sao ia le mea sai ai ma le mea na fai e Neemia ma tangata o sa Iuta i pā o Yerusalema e iloa i upu a latou te talo e iloa i le mea na liliu iai i latou leanga i le o latou loto na o mai e whaupa e le o se langona o tangata na o mai ai mai Perisia i Yerusalema e toe atia e pā o le atua na valauina Neemia ma le nuu e latou te atia e pā e le o se tangata na valauina i latou le lana toe liliu ai i latou i le atua le ale mena maua na toe whaaloto teleina i latou e le atua e whai pēr ngā ruenga aua nei talia upu whaavaivai ma upu whaamatau e tangata o lo no foia le ai. Haleluia. Le lopo wa teles whaamatau e vati a te oe. Teles whaavaivai. Teles e whaalea o ngā. Teles e whaaluma luma ma se whaalili. Taipei o mea na whaalongo ai Neemia. E lo a kuse a lope lungo le mea na te whaia e pa ua. Soloia umailano. O upu whai. Au fele mea na liliu i ai Neemia i teimi o le whai ma le whaavaivai na liliu i le atua o na fesoasoalina leo i latou e le atua. Le ale mea na iloa o i tonu ale mea na whaasino le atua e au na o latou ngaruru e. E leo seisia mea. Haleluia. Whena e tau la e lau wa ai teimi e te lua te iai ai. Ma upu whai e tangata. Upu whaalea o ngā e whawhau ma whapenao na whaailoa mai a te oe lea o ngā lau mena e whai. Au e te whaalongo i upu nā. Whaalongo oe i le upu na muai a watu e le atua i a te oe. O oe te whaia pā. Haleluia. O oe te whaamai aina re pā nā. Lea men tupu. O Neemia na amataina le atina e no pā o Yerusalema. O Neemia na vaaia ma whaiwina le atina e no pā o Yerusalema. Lea meu taunu. Ma loa le finangalo a toa o le atua ma le upu o le atua. Ai whaapenao na whaaluma ma whaapenao na whaamaina i la tou na whaatui ese le tangata. Wa ia iloa le finangalo tonu o le atua. Haleluia. Ele tau e tato. Ono tato. Bava ai fo ile si tu. Le teimi o le malu. Teimi ia. E whapenao na whape ai fo ile tas. O i kongwa. Me kongwa le te tawana o iai. Me tonu a le te tawana o whaia. Au le mele tau tutu. Finangalo le atua. Sa yen perfecta na vapenao na wala aule atua e sau e alue. A watu waile a vei. Perfecta i ngoia Iona. Le tali o Amitai. Wo o atu le angasala ni nepa. I le atua wa tumu le ipua ni nepa. Le ale me tupu pea tumu le ipua le tangata i le angasala i luma o le atua. Whanau mai leoti. Leo maingal na i a kopo i mtau mua pe a mos te me whaitau mai. E conceive le me ta o le angasala. O na tupu le o le angasala, it will grow. And it will mature. And it will give birth to death. E whanau i ai o le taunuunga le na. E le taunuunga. However, aina i le atua whapalpale. Le atua vanoa. Le atua e tumu i le lofa muti vale ma tumu i le lofa tunoa. E prevail la le lofa tunoa le atua. Po le alale, le alava le tunga ma le loto le angasala. Ma le onga le angasala, ma le auleanga o le angasala. Fai mai le upo le atua. O le mea e tupu tele ai le angasala. E tupu tele lava le alofa tuno le atua. E supersede ai le alofa tuno le atua. E leo fai mai la le atua. Ta te o e fai le angasala ma le iloa. Pe ola i le angasala.
se fa tele le lo fatuno le tua e tapu le tua le mele per fete le romaiono, God forbid. Aya fa sa lota ua fa mele le tua ta ola lola ia le lo fatuno. Aya fa pe o tangata o le e a fia yang sala ma ola yang sala. Ma manatu ifo ai longa e mawhai le tua no lawe i noi. E nga ye tangata e fa pena. E fa sia i la to i o la to mawhauwhaunga. Mena e le ona le aima le feinu isi tangata i le whamanatunga i le tino ma le toto Yesu. Ona wa manatu whapeifo. Ai longa e talia o le tua i la wanga sala le nwhaiana po ma ngafi po le waiaso atoa. Ao leo o sa uni e whapena ona ai le tino ma le toto Yesu. O te leo watu o se awa onga ai o le ave se ina le tangata. A whaile te le talia ina le mele, o whea o sisi mea i te toe maua mai e se whamangano. O whea o sisi tangata i te toe maua mai se taulanga e lava matotoe e ufitia ma whaamaina la wangasala. Pete fia nofoa e tau mawhai e tau mamaina o i o mawhauwhaunga. Se i mamao na whatua e talia lea, o le umia te nofai ai, o le umi fwena e atile ona e le mamai lumo le antua. Aya e vaia we maua le avanoa o le tangata we whaolaina o te lo tala no i tangata i li whaolaina tangata wa whaolaina i eise teimi e pa uai i eise teimi we whale tonu ai a i eise teimi le le te salamo ai teimi tonu alana we sauni e talia le tino ma le toto Yesu wha maualalo lo roto i le atua whai loa la wangasala i le atua le anga whai mai le upo le atua ia Ioane pe au tātou tau tino anga sala umalava e wha maoni le atua na te wha maangalo au anga sala. Haleluia. Mai e talia la ia lea. Mai ana le upo le atua. Mai matau le atua. E toi foi mai i tātou whataita inga lea no ta uaiona. Le anga o le finangalo leo le atua mo ni neva. Toi fast food waso. Taia ni neva i le toa sao le atua o le asusunu e le atua ni neva. La ia masisi e sao mai ai. If there was a great revival in as far as the Bible is concerned in the Old Testament and the New Testament, this is the revival. Le anga le revival lea, nga whaola inga matangata o le ai. The whole city repented. Sat on sackcloth and turned away from their sins, and God forgave them. Hallelujah. Maya tupu se yo o ai polonga. Ma fua meja. Langa sa yei tangata na alwe avelu. Sa yei tangata ai whaitawa ile amatanga o tusi leo yona. Na avele tual fe au ya yona. Ai whai mai leo upo le tua. Wali liu yonga nga ilesi tu. Walefi alu e avele upui o yani neva. Sa ia fa penao na aluifo ilalo. Ma aluatu i o ile meolo ia ile vaa. Ma totongi ile pasese. Ma aluifo ilalo le vaa. Ma fa penao na moe ai. Ilona manatu. Pe ia manga. Ia le moe le file mue fa ngalo tua il fina ngalo le. E umai le finangalo le atua, mutai le finangalo le atua, e le toe whai mai ei le atua ia te ia e ngalo ia iona. E le maua ia se file mui lana moe na. Le anga o leo le a wha pena ona a wina mai le a ma wha fesoua ina e le atua, le sami le a nga i atua i le waa lea. Se ia, se toe li milo mai ona, se toe li liu mai ona e sauea, ave le mea na watu e le atua e. Ave ni neva. Le fe au o le whaola tanga. Ta si alfa yu. Le a lai whape nauno tatou wa ai e tangata eru ese mai finangano le atua. E owe saea nga i anga ilalo. Pa mai ngā ruifo ilalo. Ma ruifo ile waa. Kongi il pasese. Ko ilo tangata eru ese mai finangano le atua. There is always a cost that you are paying. Le coste le coste a fatia yoe.
Le cost de fa penao le no fo le te le mo wai se file mu se mo le e to vale lo loto le mo wai se mo ma se malo longa le ina wa wi fo la lo va o ingaya nga ye tangata a wo lola le loto le me nga ye langa ko wi fo akili I lalo ye yona le si me na to ya al wi fo akili I lalo ye yona na la fo I va vo e la to le va ia yona a lo fatali mai le tele na to follow yona wa kili e nga wa ku la lo yona e tatalo mai yona I totono al manavo le a mai wo I se oni o lo me I ye tanga telu ese man finalo le tua e u le no fanga le na wa tu vala I mane tua ai no wa to sala mo yona maliliu le tua tu ulo na loto e fai finalo le tua na ya watu mafape na aver fe au sala mo tangata haleluya tangata e fa pe na mawal fe au le lopo whatever na watu ele tu fe au ya te o na te no fa na te wish for lalo o alwane lalo o mai alwatu mamao o mai nga ya tu bol lo me te nga ye pe le fa tanga le tu e fa nga mai alwe aver fe au na ete mamao I lava male tua mai anga ia tua I le meta wole fa fanonga we le faial fina ngalo le tua ame le fa leo ai le tala le na wa bati ate le lo penal tasiel fo yupu na mana ole tua e tau fa leo le lo penal tasiel se fo yupu tu spaia al fe aulena ile aole tua e fia fa nga inai oe e matautia I talingo tangata e faolaina ai se ai faolaina ai se ainga faolaina ai se nu faolaina ai se atunu haleluya mena la yona le no fai por kalamel ne aisha le angole upu le tua le foifua pe ngara kasia le yoka ke fa soa mai fa pe naona fa lele to le upu le tua e le foi mai le upu na ele ia ina se loto haleluya wa ye le upu abatu ele tua ya jor vasili po e manatu lo le o ngama lo fata va pe we va yatu ile tua pe we va ai va vitauli pe we va ai le fatu yesa tangata ai te le manatua e te liu ile tua se fa lo to tele o le nga sa ye for se ya lota malana filinga na fete na I malfina ngalo le tua I no fayatu ya Abraham filifilio elota pete fialu ile tule la pete fialu ile tule nei pete fialu I oile melo yai fanua la matasi pete fia va penao ne nofoi I nofoanga olo ma nofoanga tau mawalunga na tuu ia ye Abraham le avanoa e filifili ai le atali le olo nauso his nephew le tangata tu avanoa ai fai mai wa va yatu lota I le matangofio la matasio sotoma ma fa penao na filifili ai lo na loto ai mo wai na Genesis fumal tolu mo was a taimi e fai tau iai Lot chose Sodom based on appearance, not on the long run. Male meo lo fa penaona a o ina mafai tono Sodoma. Leanga na mua I fa tu le fale ie. Ma fua leanga na fua le va ai a lota I le mea na va ayatu appearance. Ele fua ina I le tua la na va ai male por kalame le tua male finangalo le tua ma folanga le tua ya aperamolea na ave ye le tua na ye lo ale upua na tele fuala na filfilinga ile upua le tua ma fengainga ma fe au na mai le tua ai pangana ya fua me la na vai fa mai wo mana fa tulo na fale ie la tarata e fa sanga I Sotoma e moa ele ata wa fa tulo na fale to tono Sotoma aisha leanga na manatu foyo ia lota o launga o whanua launga tasi o Sotoma matua le tele mo lana lafumano
telele o amal tamau ainga lena taula lana vai ai sa taula lana vai so toma e au noa male tua sa ia le fuaina lana vai mai le tua vai he decided by himself without God and without the covenant of God and without the promises of God. Saya filifili au noa male tua le mertuku e mo ena le ata ua nofo lota i lumon fai koa i ngofo ko inga fai tonu le ai ala ilo le leia e lota e le kaungofo yo le ngai ese le amio male olanga la e ola iso toma mkomolo o meta ua le nefias o feta la yatu le tua yante o e ilana upu ai taulai lau vai me tonu lava i lau vai ai te leo whatanga le atua e tapasaina lau vai. Na le lei mo lana pisinisi ai le lei mo lona ainga vai vai e ma naia lau whanua lau ngatasi mo pisinisi ma le atina e mtau whainga ma whaiva o lopinima ma taleni ma me alofa po alava me uma i le vai wha tangata i le vai vafo. But it was hopeless for the spiritual life of his family. Hallelujah. Lalmentu tele a warnings na abe le tua. Aisha le nga samana tua le tua ya lota. Kai ni mo le kai mi longa lua. Na abe fatanga tau tawaina ila tau. E tupu sa la tau tau sa tau la tau nu ina vai tau. Ave fatanga tau tau alota. Le si fe au na tata longo ile tu e talinga lota. Ko liu liu faise filifilinga tonu. To liu liu lo to va, liu liu lo filifilinga, liu liu lo loto ile tu anu ese mai nga. Na o into tu la ina wine le tu aperamo. Malona ainga, ona ona na to fa pe na no atu. E tau matupu ia ma au tau e na o la tau la be ina mai lota. Ai le mawhai lava lota o le aifia ngofo ai I le mea e taunga le mu ma naia I le vaai ma ngaia I whaalongona e leo sinangalo leo le tua mo ia. Ai o mai lona ia leo angelu e tōtonu. O le esa wai male angelu o le tua o Yesu na I whenga inga tuai. Sa lole no foi va foi o ma aperamo. Ai o mai na o angelu e tolua e o to tono so toma e o e la vea I mai lota malona ainga. Sa le finangalo le tu e fanno al tangata miotono. Le nga e tala noa mai whenga inga fo ya lota lea o lota o le tangata a miotono. Le ima se anga sala na ta ua ai lota I whenga inga fo. E ono o tu al whenga inga tuai lea e va ai ai le mea lea. La vea I mai lota na tau toso mai e angelu lota mai bafo. Logo winga ele via sautele lota. Na fia nofo ia. Pa fena I loa le fia no nofo tele le ainga lea. Na I loa ele tolu o lota. Ina wafayatu le tua awalava ne to e tepa se isi ile ai. Tangata ele liu teia ele tua. E na to ele liu le fafine e fia va aitasi ia so toma. Ai liu to pua masima lolea. Le lope to tasilo wa no le to le tau toso e se mai o ele tua. Mai le mea le tawona ia I marisi o manga e whano ai oe. Marisi o manga e le mo le lua o ngari. Marisi o manga e le mo lau whanau. Marisi o manga e le mo lau bisinisi. O le bisinisi aia e whamanguia aia le atua. Usa pe fai fafo masotoma. E sa unia e le atua me uma. Pe a iai le atua I lau polkalame. Pe a whaonga le atua e taula ai lau vai. E whamanuia le atua I lau bisinisi ma lau atinae. Ai a whai e au noma le atua. Pe la sotoma le mei o iai. Fai mai ona pa le o le timuafi. Matai ai sotoma. E o mai le aso le nei. E le o iai le nuu lea. Na o whai longa. O ona ele na susunu ina I se afi matautia.
Tele le brimstone o lo maua i ngai le mea sa Yesu toma i temi le tawhatafa o le Sanmate, Dead Sea. Whai mamau i au ngā tupulanga o tausanga ma leo ngā tupulanga e o wha ea ia Samoa. Aisea, le anga iei whamasinonga whapena ma tautia le anga i mai. O le afi e teia ina i le atua le lalolangi umalaka. Everything will be consumed. Everything will go through the fire. E loa ai le me tu mau, ma le mea e le tu mau. O mai lau sa valinga i le nefiafi. Tala i le atua le whaitua tele. Ai le lopo e va ai whaafi tauli ma le te ma le te na inga. O ina tonu ai whao ngai o e le atua. Ai po e vai atu fo i tunga le mu ma le file mu ma. Le whangua lau ngatas. Mai whapea o i tonu o wala au o e le atua. Le ai. O le tāu o le tā fili whatasi ma le atua. Taula lau wa ai le atua. Fia whamluia le atua i ante. O e fia whapenao na pai le atua e whai se loto fau i tonu i ante o e. E mwhai an whai pōle nei. E ala i le salamo. E ala i le liwa atu i le atua ma tau tino o ia e whai mali ma whaola i lo wolanga. E se i whapenao na tu watu e le atua upu e te ola ai. Upu na e mwhaiona e tautala ai manu watu ai le ola i ainga. Le upu na e mwhaiona e tautala manu watu ai le manuia i tangata e leo manuia. Le upu le na e whapenao na tu watu e le atua e susulu atu ai le malamalama i tangata o lo whapong saina. Le upu na e whapenao na ngausia i le atua amo le anga le upu e whawina. Masi tia i avenga. Ma fesota i e tangata. O lo maua le loto le whamangalo, o le ai loa ai le whamangalonga na whaie le atua i lunga le sa tauro le lenga. Hallelujah. Ave ma oe le upo le atua i le fiafi le ne. God's will, the wrong place and the right place to be. Hallelujah. Tamava taimo la upu i le ne po. O i se tasi o filifili o folo na ola yante oe. Leanga we mua yo follow so fua mo le tangata. Talo ia whamangalo, fause loto fou, whamalolo, whaola le nganga, whatumu e lo nganga paia, ma vatu iei le poto. Whasaoloto mai ngā ruenga al ti Apollo. Whasaoloto foi mai ngā ruenga al tino mo na tuina naunga. Le tuina nau o mata ma le whasausili o le loto, ma le whaalia lia vale. Ia whapenao na la langolo na whamoe moe i ante oe ke viso ma u folanga. Olo o iai le ioe ma le amene. Te talo whamanuia ia Samoa. Whamanuia le tino ke viso. Iai lau sosani taitai o le malo e pule ma le tonu ma le whamaoni. Ma le whasafua o le tamao a inga we whao ina ai le nei atunu maona tangata. Whamanuia Israelu, whaola ia Israelu. Whapupula ma iai lo file mu ia Jerusalem. Whaktai mo le nei a fiafi. Fo i le vi inga ia te oele tama. Ono Yesu. Anga le atu le atua i nei po. Whenga malolonga lo toia e maise le sao mumua. Tatu toi whiloa el nawa yaso no Yesu. Amen. Amen.